mala kurun wanga ban chi brown ball kana international radio America raja ga yaga tongnat ko tongne netna ka jan ta wel ma guru go te go te balad ya te biya rodun palping ka ko biya leng den biya janok and wala e changa bakal ga fayan ngwan den ron kis ni dang raw wido wal badak lere ma awaka yandial yanji eastern nordial ka spela my war security force including white army kelo ka eastern jukan and wo gad wud gamala chwal ka jordan chwal gad wud ya te ka militia ne te cham kam banda bashor kujeme kai ka gwada ba ta ga kano information ma cha barar kan nei kon jinad international radio America chelika wot ka jube and wo jube chi ka gar wo jordan chi kana moy ka mech chi kana moy ka dai chi kana moy ka torbiyeli cha halat kan nye cha ka kum ka thugdo lukon dial jang ka tat ka chai ni ka everything including nuor kon jukan kai ka gwada ba ataga kan me bugu bene ataga da ne cha lele kan ne cha jukan jo ko rodien ga ja kan ga ju ga baro de nyok gore je wo yen security force ka liu a wo biya to gije kan mo re ga mo chutwo go nei to ka kam ban kan rol ga ju ga mo ka biya kam lo ka bok kan kam dan biya je del go gwa ino cha na latin bo to gor ko de ko kon bana attack de ko lo attack ka de ko kon ba attack yanji atela mai wo taya jenne ka jan gwada dungti de lika ma cha barar shi my team kana international radio America she lika wat ka jube a wo cha barar raja ma cha discuss gad we jordan ajen the lead and jel ka you and jel ka na and jel ka met and jel ka everything a wo be is tenor be disturb ka jen tugru le me ka malisha ne to kan nye to ka gwa ba ka tino ka no yoni tun gor ka ne yo atela meta den be gor ko golla taya jenna ko wo nga yen ngos yalen ejano rajama awoloy duni nono ko tong ne to na do wote ga malicha ne ti chari alaka ti guru bi ci ndandak ejano men do dien nga yene wone ne nya war ni nya war nya die ni nya war die te ko organization mi chari alaka medan mi la chale nya war M Shaw scholarship nya war M Shaw scholarship namajan kwaja ran enya dude mila chwale nyando chwol malek gore je pu kon dialo wo en nya war chaw scholarship mo gore wo bana je topot ko wo gan maton mi chwale nyando chwol malek ya le ka gwa wo ba mandong ko mandong medan me ngude tega la yu ya le ka to bagad gwar ka gad kon tugel kon dial mo je ka yu ken yu so chol security tote kon la yanzi je kan ba kam gado go doro atame che gan maton me chale nyando nyedo de che ala ka wo mi chi mandong tel ba mu ke ka organization mi chale nya war M Shaw scholarship ma gur kono wo banije support kondial bas ni kondial ko wo che support ga no ro korodien including god jury ko wo nya war la ja le de nya war la ya le de long medan rajo mo website binyando be jakarar yo ki be jakarar ayaran bi location dana de donation chu latin bi chu jograde channa na ma channa ja support nya war M Shaw scholarship fund banne jare le kan mo ko kigan tentel man kan gwana kero lan shi mando lan medan me ngude tega na ma wuna lan je ka kan tilo ko na ro lo ka kan ko na ba society lo ka ejan rajama awoloy du ni no ko tung ne tina atam lech women group under the leadership of Choldiao lech community women group under the leadership of Choldiao can be gatangar ke next week ka changa wal ngwan ka payen ngwan dien lech community women group under the leadership of Choldiao can be gatangar ka changa wal ngwan ka pay ngwan ko dormela chale homa ha Nebraska chalara makamwa ko be inform ye lech community yen tugde le dial te la toto lo kon ka support lake community jukain community fanga community law community ngai kon wo lo koro support bas no kon dial women group of lake beta kangaramo me bebarar ke jen nin to de beti ka chanka walwan mlono wo bana ka wa support no atama wulang association of Canada under the leadership of Brad Pok Nguyen can biga to kangar kachanga jandanga wida badak kampaye me to continue yen ji Canada dial to continue to Canada telana telai community ni dial bia wulang community association kayen chelang
ko wo wulang association jan organization dun yan shelang yan count member again yan golden count member ko Canada mlono wo bia organization dun bete ke ngar me ba port ke changa jandang ra wo wide badak kampaya me mlono wo kon dial bana wotini no ka bana no mo banaje wo support again rajo ma awo loy dun no you fan gak as well cha ler baba woje I mean Japan gak sorry you fan gak bu tangar ka changa jandara wide kel kampaya me you fan gak community under the leadership of Kwar fan gak biga tagangar bo ka changa jara wida kel kampaya me enjen atama lat information ka ayot of gawar biga tagangar run ka Omaha Nebraska ngayana ni gwani no under the leadership of William War chaya laler yan dial ko yan chen dolo mo ya William War agan nya dun gwe and ne de rodi long to biga wo gwangar no mo run ko Omaha Nebraska ka wo biangar ma biawa support enjen. Finally, N.I.R.A community under the leadership of Michael Guy Chokchok ngayane wobe tagangar runbo ko Omaha Nebraska ko jangar enyam kayo emergency fundraising muba pot sin wo kwara enjano ta kon dia lalar kon N.I.R.A dia tukte nyu kon dia wo ban namo banaje wo joj bana wangara namo ko woram ci yugo yor pe nga emergency chege meja larye ba shoda ba wo sol ka ba wa larta lodge a leadership and dan ente nya bom kur kongtin ente wat poy yaptin ente un mila chole wal ma koy tiaptin ka jan ga chok pila tim kelo shodu ba wa chol sey jok nga dan Elizabeth nya bom kur bi jo contact wat poy yak bi jo contact wal ma koy tiap bi jo contact ka emergency contribution enjan tatoko ken gor wo balar ya ka tongna ne tanat ka jan gwadam and wo yendial lianga jendi ka tongna a wo ci Sudan government cha Jupɛ jogul yello bel yello ngak cha ngaje wo chim hira bolo nyoko muku ko topot warga ko me biya jega Sudan turbion de yene yone Umɛr ba hir yalla no gora wo bel yel wut ko mala yalla tas fakir ma jadi nan tavande nga la dia tak ka cha bo to ka dia cha gak ka ji so Sudan jogo ji so Sudan lelun enjano rewdo ban ya ci ngay banan Umɛr ba hir cha no ko raja me a wo de yang ma char de la ka isolation area kala ga jabalun ko la loj me ngata Umɛr no wa lelun je Jupɛ hagan ci bron bol kana international radio America here in USA